Dobar dan, trećaci. Evo da radimo malo i danas. Ja se nadam da ste na TV-u ispratili nastavu koja je planirana za vas. Vidjeli ste da tamo su sa vama ponovili sabiranje i oduzimanje procifrenih brojeva. Mi smo to dosta radili, tako da mislim da nema potrebe da vam ja dajem dodatne zadatke iz toga. Ali evo ono što je za vas još uvijek možda sveže i novo, to je deljenje procifrenih brojeva i to ono o čemu smo jučer razgovarali, pismeno deljenje. Tako da ćemo mi malo više se bavimo time. Vi naravno radite ono što vam predlaže, što vam daju na TV-u. Sve ono što vam oni daju za domaći, uvijek možete da mi se javite, možete da mi pošaljete da vam pregledam, možete da mi se javite koliko vam je potrebna neka pomoć prilikom rješavanja zadataka, ako neki zadatak ne razumete i slično. Kad god hoćete možete da mi se javite, slobodno recite vašim roditeljima koji ima svoj mobilni telefon od vas, može slobodno uzme od njih moj broj i da piše na Viber ili bilo kako god vam odgovara. Tako da možemo polako da počnemo. Znači pismeno deljenje procifrenih brojeva jednocifrenim, o tome smo jučer pričali, ja sam vam dao neke zadatke koje treba da riješite. Ti zadaci nadam se nisu bili mnogo teški i da ste ih ovako lako rešili, ali evo za svaki slučaj mi ćemo da provjerimo rješenje. Ja sam to ovako pripremio, nadam se da lepo vidite. Prvi zadatak sam napisao samo rješenja, znači na krajnje rješenja šta je bilo potrebno da dobijete prilikom kada ste podelili one brojeve. Znači u prvom primjeru 110, u drugom 124, u trećem 148 i u četvrtom 92. Ja se nadam da niko nije imao problem sa samim postupkom kako treba da deli. Ukoliko vam to nije jasno, poslije ćemo proći još jednom detaljno postupak. U prvom primjeru to nisam pisao da ne bih gomilao previše primjera ovdje. Za svaki sljedeći zadatak jesam. Dakle, imali ste za drugi i treći zadatak koji su bili, kako ih mi nazivamo, polutekstualni, znači nije neki kontekst, nemate ono u prodavnici ima toliko toga, već je bilo izračunaj količnik ili podeli taj broj i tako dalje. Znači u drugom zadatku 855 je bilo potrebno podijeliti brojem 5, to vidimo ovdje, i kada to sve lepo postupno, kako smo ovo nazvali te merdevnice, pišemo, treba dobiti broj 171. Dakle, ovdje da obnovimo samo da deljenje završavamo onda kada svaki od ovih brojeva, odnosno svaku cifru deljenika, spustimo dole i podelimo je deliocem i na kraju dobijamo nulu. Tek kada dobijemo nulu, znamo da je deljenje završeno i da smo mi lepo i tačno podelili ova dva broja. U trećem zadatku, broj 875 bilo je potrebno podijeliti brojem 7 i kada to opet lepo uradite, dobijete 125. Također nulu na kraju i znate da ste završili. Nemojte nikada mi ovdje završavate postupak. Kada 35 podelite sa 7 i dobijete 5 i vi kažete to je to, nemam više šta da spustim, gotovo. Ne, proveri to, 5 puta 7, 35 i dobijaš nulu i tek si tad 100% siguran da si dobro uradio. U četvrtom zadatku se desila greška, odnosno ja kada sam kucao vama zadatke, stavio sam broj 834, negdje sam imao zamisao da to bude broj 837, ali greška u kucanju, nisam to primetio, izvinjavam se, ali to nije loše da vidite da kada podelite, znači osmica ne može da se podeli, pa ste uzeli 83 podelili sa 9 dobili 9, 9 puta 9, 81. Kada oduzmemo 83 minus 81 dobijamo 2. I kada spustimo ovu četvorku, evo odavde, dobijamo broj 24 koji treba da delimo sa 9. Šta se tu dešava? Evo sad sjajna prilika da ovo pokušamo da odradimo. Dakle, šta se tu zapravo desilo? Da ste uzeli vi ovo i delili onako kako smo razgovarali i da ste 24 podelili sa 9, vidjeli biste da to ne može da bude neki ceo broj, ne možete dobiti broj nijedan kada podelite 24 sa 9, znači manji je, 18 može, dobili biste 2. 2 puta 9 je 18, i vi to ovdje uredno možete da napišete, minus 18,
da podvučete i kada to podvučete dobit ćete da je 24 minus 18 koliko? 4 manje 8 ne može, pa moramo 14 manje 8, da znamo to, znamo da je 6 i 2 manje 1 ne treba da računamo zato što smo odavde pozajmili, jel tako, onu jedinicu ovoj četvorci, da bi to bilo 14, tako da je 1 manje 1 0, to čak ne moramo ni da pišemo. Dolazimo do sljedeće situacije kada nemamo više ništa da spustimo, četvorku smo spustili i tu se završavao naše spuštanje, ali dole nije ostala 0. To vam govori da prvo što možete da pretpostavite da ste možda negdje pogrešili. Tako da uvek valja ponovo proći ovaj postupak. Od početka najbolje obrisati ovo sve, rezultat sve obrisati i još jednom. Ako dobijete ponovo isto ovu šesticu, kao što ćete dobiti u ovom slučaju, znak da ovi brojevi nisu deljivi i da se javila negdje neka greška. Tako da još jednom izvinite, ali ovo nije loše da i sami vidite da ne moraju svi brojevi biti deljivi i kako možete prepoznati kada neki broj nije deljiv. Znači ako ne dobijemo ovdje 0, to nije deljivo i tu završavate rad. U petom zadatku imali smo životinje, tako, veverica, papagaj i lisica beše. Pa smo imali u tom vrtu 336 veverica, pa smo imali papagaja 3 puta manje nego veverica, a lisica je bilo 4 puta manje nego papagaja. Naravno, ja sam vama taj tekst, sjećate se, onako malo dokrenuo, pa je to bilo možda malo teže za razumijevanje, ali to je ono kako smo lepo učili, da čitamo deo po deo i kada vidimo da se na početku teksta nalazi nešto što ne možemo odmah da uradimo, da pokušamo da krenemo pozadi, pa ste prvo na samom kraju zadatka dobili informacije koliko ima veverica, pa je to možda vama, nadam se, pomoglo i nadam se da ste lepo radili. Dakle, kada podelimo 336 sa 3, dobijamo 112, evo to je taj postupak, i kada 112 podelimo sa 4 dobijemo 28, u oba slučaja smo dobili 0, to je znak da smo dobro uradili i ono što naravno mora da ima svaki tekstualni zadatak, mora da ima odgovor. Lisica ima 28, znači to je neki odgovor kako vi najčešće napišete, a možda bi najpravilnije bilo napisati u tom zoološkom vrtu ima 28 lisica ili lisica ima 28, zato što hoćemo potpuno punu rečenicu da svako ko čita, možda neko pročita samo taj odgovor, pa mu nije jasno šta lisica ima 28, možda 28 godina, ali nije to u pitanju, znači lisica ima 28. Dobro, to je bilo to što ste vi dobili od mene juče da provežbate, nadam se da niko nije imao nikakvih problema sa ovim zadačicima. Ukoliko neko ima neku poteškoću u deljenju, obavezno da mi se javi, dogovorit ćemo se kada ćemo i kako ćemo to da provežbamo. A sada želim sa vama da prođem jedan primjer deljenja, onako postupno, kako se to radi, još jednom radi podsjećanja. Nemoj sada da mi se ljutite vi koji ste 100% sigurni u svoje deljenje, svako može da se desi greška, tako da greška nije merilo da nešto ne znamo, nego prosto možda smo u brzini pogrešili, možda u tom trenutku smo nešto pogrešno razumeli i tako dalje. 138 podeljeno sa 3. 1 ne možemo da podelimo sa 3, odnosno trojki nema u jedinici. Rekli smo da ovdje 0 ne pišemo nikad, jer ne može nijedan broj da počne sa 0. Uzimamo i stotine i desetice, odnosno uzimamo u ovom slučaju 13. 13 kada podelimo sa 3 nije deljivo, ali onda uzimamo veće ili manje brojeve. Šta smo rekli? Manje. Znači manje ne možemo veće, jer u 13 14 nema, 12 već ima, 11 ima, 8 ima, 5 ima u 13, zato uzimamo neke od tih brojeva. Prvi manji broj koji je deljiv sa 3, svi znamo da je 12, i to pišemo 4, jer je 12 podeljeno sa 3, 4, i to odmah i proveravamo. Samo da ovo vratim na sredinu, izvinite. I to odmah i proveravate, znači nemojte to da zaboravite, da je 4 puta 3, 12, znači pišemo minus 12. Kada to podvučemo, dakle kada to podvučete, dobijate da 13 manje 12, to već svi znamo, to je bar lako, 1. To je 1 i moramo da spustimo ovu osmicu, ona dolazi dole.
18 podijeljeno sa 3, ovo puta može, nije došlo do greške, znamo da je 18 podijeljeno sa 3, 6, ono što sam još skrenuti pažnju, da vodite računa da ne gledate samo ovu osmicu, to sam vam jučer pričao, da ne gledate samo ovu osmicu, već gledamo ceo broj 18. 46, nemamo više ništa da spustimo. Da li smo ovdje završili? Nismo. Zašto? Zato što nismo ovo provjerili, a uvek hoćemo da sve provjerimo. 6 puta 3, 18, minus 18, podvučeš i dobiješ da je 18 minus 18, 0. Tek sada znamo da smo ovo dobro podelili i da je 138 podijeljeno sa 3 jednako 46, jer smo dobili 0, a postupak je išao lepo bez nekih problema. Toliko od mene što se tiče obnavljanja ovoga. Za vas naravno imam zadatiće. Samo 3, verovali ili ne. Samo 3 zadatka, neću vas mnogo mučiti. Ova 3 zadatka su jednostavno slično onim od juče. Prvi zadatak kaže, proveri koji od datih količnika je moguće izračunati. Zbir dva nedeljiva količnika, zbir dva nedeljiva deljenika možeš podeliti brojem 9. Proveri to i sve računske operacije obavljaj pismenim postupkom. Dakle, opet ćete sve ovo pismeno deliti. Od ovih 6 brojeva, sada sam namjerno negdje pogrešio, neki nisu deljivi. Ovdje, evo ovo možemo da povežemo sa onom vašom nastavom sa TVA. Tamo ste radili sabiranje, pa evo ovdje zbir. Sjetimo se da je zbir sabiranje. Dakle, kada podelite ovih 6 primjera, kada odradite to, 2 neće biti deljiva, 4 su deljiva i tu neće biti problema, ali 2 nisu. Od ta dva ćete uzeti, ali uzet ćete samo njihove deljenike. Ostavljam vama da razmislite šta je deljenik, šta je delivac. Deljenike sabraćete ih, napravit ćete zbir, a onda ćete taj zbir podeliti sa 9. To je moguće. Znači to može da se odradi i to je vaš zadatak. Drugi zadatak je vrlo prost. Pismenim postupom izračunaj količnik brojeva koji se sastoji od 696 jedinica, pazite ovo ste jučer sa njima na TV odradili, i najvećeg parnog jednocifrenog broja, ovo je već prvi razred, to sigurno znate. Dakle, pismenim postupom količnik ta dva broja. I treći zadatak je sličan onome od juče, kad je sve istumbano i preturano, pa izvolite pokušati da se snađete. Ko je jučer znao da uradi ovo sa životinjama, siguran sam da može i ove knjige da reši ovdje i da vidi koliko knjiga ima u prvoj čitaonici. Ne zaboravite odgovor na ovo pitanje, jer uvek kada imamo tekstualni zadatak pišemo i odgovor. Za sve ove zadatke, kao i za sve zadatke koji sami radite kod kuće, bilo da vam nešto pošalje učiteljica, bilo da vam nešto daju na TV-u, možete da me zovete, možete da mi pišete slobodno, radite sa vama, nikakav problem i važno je samo da vam sve bude jasno i da lepo sve možete da uradite. Tako da to je to za danas što se tiče matematike. Vidimo se, čujemo se u stvari sutra. Ćao!